clear tu te chi bai ule kan channel in lo clear thina wangin ama sa in lom thu kan an soi le tun tu ma po hian US tual chung politics Donald Trump campaign le Indian Americans vote in chu na sang chhozel chanchin hi kan clear ho le don nia Democrats presidential candidate Joe Biden chuan tum nei ran main a vice president atan India rimnam Kamala Harris athang to a alandan mai chuan Republican ain Democrats lama Indian Americans vote hi akal tam mela election masa a vote kaldan han chu chuan Joe Biden hian Indian mi te vote a hui tam zok arin om ma se kumli chunga Trump le Modi malak na zozai kha kan en chuan election masa angkhan Indian Americans vote hi akal don lo ti a hriat thei boka tunla US India relation hian nasatakin Donald Trump apui don ani COVID-19 lo chu atanga Modi Trump in zom na ringot po hi Indian Americans million ni te hian an mu mai ho lovanga Joe Biden hian ati mak mo ti in India rimnam chu a vice president atan athang ve ta ani bermai Trump campaign chuan August ni somni le pathum hian Indian Americans te hip nan campaign video anti chuak ve ngala he video a hian pu Modi le Trump thusoi Ahmedabad ami kha ti lanani February sang ni somni a Trump alozin tum khan anupui Melania afanu Ivanka le amak pa Jared Kushner ten anon troi om ve boka election kum kher alo ni bok nen Indian Americans ril rusu khlek hi engemaw chen chu ala peng ve nge yang le Trump campaign finance committee national chairman Kimberly chuan campaign video hi Twitter lama ti chuakin India le US hian inzom na thatak an nei me ka Trump campaign po hian Indian Americans hote thlop na mu thle ani ti in a soi Donald Trump Jr. po in Trump campaign video hi a share ve boka darkar khat chung lekin viewer noi ruk le sing ruk zet nei mana Twitter lama po an che thaviu ni inalang Trump campaign video second zale pasari lek o hian Indian Americans te hip atum bera athu pui po 4 more years kumli lo omle turatan ti ni in US India in lai chin na tura Donald Trump poimo zia asoi uar berani Indian Americans ho hian tuna India Prime Minister ni mek pu Modi hi andu hlom ve hle a kumsang ni sompanga khan Madison Square Garden a Indian Americans te ma a thu alo soito baka Silicon Valley a po Indian Americans mi sing ni chuang ma a alo ding to bokani sang ni sompakwa September a Howdy Modi anti mai Hudson Rally kha kan la review winarin om khami tum khan mi pui singa zetin Modi a thu soi an ngai kha ani Indian Prime Minister hetianga Indian Americans ho ngai san hi an la om lova Donald Trump hian hlok na tel ve ngei don ni inalang India mi te hi mun tina na thokin an om ve hloma America angat phei chuan politics lama hriat hlo tak an kat nuk mai sumdon na lama ni se Khovel company CEO tamzok hi India mi an ni meka abertezinga Google CEO Sundar Pichai le Microsoft CEO Satya Nadella te hi kan thevekinarin om India mi America rama vote nei thei zong hi million ni le achan ve vel an ni a election masa a khan million ni velin vote an thlaka tunma tang to in Indian Americans te hian Democrats lam an vote theinani political analyst te chuan tuntuma hi chuan thil adang lam to in an ringa Trump Modi in thian thatna hian Indian Americans teril ru athak danglam ngei don ni in an ngai ani hetianga ni wang hian Democrats party lam hi an hlau thong deuh ni in alanga Biden an Kamala athan chan po hi Kamala adu wang hrim ai ma in atlin theina tur nia a hriat wang mai ni in alang achan chu Biden hian Kamala athan ma khan mason survey report anti chuaka chuta chuan Indian Americans te chu Republican lam an hoi to thu survey report chuan atar langani Indian thisen kai Senator Kamala Harris hian Indian Americans te amin theidon nia an hriat awangin candidate tan an puang ta ani ber
okas ni som pasari atanga som ni inkar khan Democratic National Convention an manga thusoitu tam takzinga President Louis Barack Obama le anupui po antel ve a atlang puya an soitam berchu Donald Trump chungchang ani video masalama kan soito ang khan Democratic Convention ve khachu Donald Trump soichiat na inkhom pui ani ringot maya Biden an malak na tur anei ayin Trump abe na atam zoka Biden a hi thankin po ni te reng se Donald Trump ain achak don lo hrimani amalak na tur chiang fake focus soitura nei meu lova na tam takasiamang Black American teril ru kan tidamang nangma niat hil tha om kha kan hai chuakang te ativel mai maya hetiang thutluang tlampa ngai hi chu ani chau ni lo keini takngial point kan soi thei mayanga ramro pui America mi pui tan in nga natlak atling lo hrimani Democratic Party lam chuan in khom pui an zauta a ti chuan kar le hian Republican lam chuan National Convention an mang vele dona okas ni somni pasari hian Donald Trump pon thua soi ve dona ni COVID-19 wangin virtual mo ta kalpui ani dona Donald Trump hian White House atangin hun amang veang Donald Trump campaign hlotlin na pakhat chu Indian Americans Hindu le Sikh te inkara in rem na an siam thei hi ni tunmain America rama Hindu le Sikh te hi anin rem thei lova an vote hi akal kop ngai meu lo tuntuma chuan Republican lamin Hindu Sikh vote tamzok hi an hui ngei don ani mel Trump campaign chuan state pathum Michigan Pennsylvania le Ohio lama hian Indian American te an poimo zia asoya vote khat lek pu a hlut hle don thu an soyani Democratic campaign lam chuan campaign video hi an ron ti chuak ve vatinarin oma engtiang takin nge Indian Americans te hip nan an ron chet ve don ni an soidan chuan Bollywood video style in Democratic campaign video hi Indian Americans te ngai ventura ti chu an tumani Fox News chuan August ni somni le pathum cholni khan Donald Trump interview ati chuaka a policy kalpui chau dan tur a soinual maya interviewer Steve Hilton nena phei chuan China nen sumdon na kan kalpui lovang ati le mia maya han tling le ngei se US China economic war hi apui don chau ni inalang Republican National Convention huna Donald Trump thu soitur hi ngai khak a nga hlel om takhop mai ole kan channel hi ila subscribe lawani chuan lo subscribe vela chanchin ngai nom tak tak ilo thir ve zel don nia